Murakaza neza kuri Rwanda Driving TV. Nk'uko mumaze kubimenyera, iyi ni channel ifasha abantu bategura ibizamini bya provisoire permis. Tujye kurebera hamwe isomo ry'ibyapa byo ku mihanda. Ibyapa byo ku mihanda bigizwe n'ibyapa biburira, byo gutambuka mbere, ibimenyetso bibuza cyangwa bitegeka n'ibyapa ndanga. Ibyapa byo ku mihanda bigomba gushingwa ku ruhande rw'iburyo bw'umuhanda ku buryo umusozo wo hasi udashobora kuba munsi ya metero 1 na santimetero 50 cyangwa hejuru ya metero 2 na santimetero 10 uhereye ku butaka uretse ibyapa by'agateganyo. Twihuse rero reka turebere hamwe ibyapa. Twihuse ku cyapa cya mbere. Iki cyapa kivuga iki? Umuvuduko ntarengwa wa 30 km mu isaha. B. Iherezo ry'umuvuduko ntarengwa utegetswe. C. Iherezo ry'umuvuduko muto utegetswe. D. Umuvuduko uri hejuru ya 30 km mu isaha. Anga rero ni B. Iherezo ry'umuvuduko ntarengwa utegetswe. Komeza ku cyapa cya kabiri, kiravuga ngo iki cyapa gikurikira kivuze iki? A. Ntihanyurwa. B. Birabujijwe guhagarara umwanya munini. C. Umuvuduko utarengeje. D. Inzira y'abanyeshuri. Angaha igisubizo cy'ukuri ni B. Birabujijwe guhagarara umwanya munini. Dukomeza ku cyapa cya gatatu, kiravuga ngo iki cyapa gisobanura iki? A. Iherezo ry'ibibuzwa byose mu karere ku binyabiziga bigenda. B. Ntihemerewe kuhahagarara. C. Umuvuduko ntarengwa wemewe. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahangaha rero igisubizo cy'ukuri ni A. Iherezo ry'ibibuzwa byose mu karere ku binyabiziga bigenda. Dukomeza ku cyapa cya kane, kiravuga ngo imbere yawe iki cyapa kikubwiye iki? Ese nk'umuyobozi imbere yawe iki cyapa kikubwiye iki? A. Umuvuduko ntarengwa wemewe. B. Iherezo ry'ibyo wabuzwaga. C. Guhagarara umwanya munini n'umuto ntibyemewe. D. Birabujijwe kuhinjira. Ahangaha rero igisubizo cy'ukuri ni C. Guhagarara umwanya munini n'umuto ntibyemewe. Kwihuse ku cyapa cya gatanu, ese iki cyapa gisobanuye iki? A. Umuhanda uzenguruka. B. Igice cy'umuhanda uzenguruka. C. Aho banyura bazengurutse. D. Ibisubizo byose nibyo. Ahangaha rero igisubizo cy'ukuri ni C. Aho banyura bazengurutse. Gatandatu, iki cyapa gisobanuye iki? A. Iteme ridahoraho. B. Umuhanda utaringaniye. C. Umuhanda winjira mu kuzimu. D. Ubutaka bworoshye. Ahangaha rero ni B. Umuhanda utaringaniye. Kwihuta ni icyapa cya karindwi, kiravuga ngo iki cyapa gisobanuye iki? A. Uzakibona cyane ku bibuga by'indege, niho gikunze kuba kiri. A. Umuyaga w'intambike. B. Urusaku rwo mu muhanda. C. Ikibuga cy'indege. D. Ibisubizo byose nibyo. Iki cyapa rero gisobanura umuyaga w'intambike. Kwihuta n'icyapa cya munani, ese iki cyapa gisobanura iki? A. Iherezo ry'inzira y'abanyamaguru. B. Iherezo ry'umuhanda uromberejeho ibice byinshi. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta nzira ihari. Ahangaha rero igisubizo cy'ukuri ni B. Iherezo ry'umuhanda urombereje w'ibice byinshi. Dukomeza n'ikibazo cya 9, aho kigira kiti iki cyapa gisobanura iki? A. Iherezo ry'umuhanda w'ibyerekezo bibiri. B. Iteme rinini kandi rirerire. C. Ifungana ry'umuhanda. D. Iherezo ry'iteme rifunganye. Ahangaha rero igisubizo cy'ukuri ni C. Ifungana ry'umuhanda. Twihuse ni icyapa cya 10. Iki cyapa gisobanuye iki? A.
isangano rifite ishusho ya T. B. Inzira idakomeza. C. Aho batelefonera. D. Nta gisubizo cy'ukuri. Ahangaha nk'uko ubibona rero igisubizo cy'ukuri ni B. Inzira idakomeza. Kiragira kiti iki cyapa gisobanuye iki? A. Inzira y'abanyeshuri. B. Abanyamaguru ntibemerewe. C. Agace k'abanyamaguru nta kinyabiziga. D. Hegereye aho abanyamaguru bambukira. Ahangaha rero igisubizo cy'ukuri ni D. Hegereye aho abanyamaguru bambukira. Dukomeza n'ikibazo cya 12 kiragira kiti ese wakora iki ubonye iki cyapa? Nk'umuyobozi w'ikinyabiziga wakora iki ubonye iki cyapa imbere yawe? A. Guhagarara gusa igihe ibinyabiziga bikwegereye. B. Guhagarara niyo nta kinyabiziga ubona. C. Guhagarara gusa niba hari abana bategereje kwambuka. D. Guhagarara gusa igihe ikimenyetso cyaka ari umutuku. Ahangaha rero igisubizo cy'ukuri ni B. Guhagarara niyo nta kinyabiziga ubona. Dukomeza n'icyapa cya 13. Iki cyapa gisobanura iki? A. Guhinguka ku mwaro cyangwa ku nkombe cyangwa hegereye icyome. B. Inzira nyabagendwa iri ku musozi ucuramye. C. Umuhanda utaringaniye. D. Umuhanda wangijwe n'isuri. Ahangaha igisubizo cy'ukuri ni A. Guhinguka ku mwaro cyangwa ku nkombe cyangwa hegereye icyome. Icyapa cya 14 kiragira kiti A. Hanyurwa na velomoteri gusa. B. Nta modoka. C. Hanyurwa n'imodoka gusa. D. Ntihanyurwa n'amapikipiki. Ahangaha rero igisubizo cy'ukuri ni D. Ntihanyurwa n'amapikipiki. Kwihuta ku cyapa cya 15 kiragira kiti iki cyapa gisobanura iki? A. Ahegereye amasangano y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi ibambiye. B. Inzira ibambiye imbere. C. Inzira itabambiye itanafunze. D. Imbere hari ikiraro cy'amatungo. Ahangaha rero igisubizo cy'ukuri ni A. Ahegereye amasangano y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi ibambiye. Icyapa cya 16 kiragira kiti A. Umuhanda wubatswe nabi. B. Agacuri kateza ibyago. C. Umuhanda utaringaniye. D. Akazamuko gahanamye. Ahangaha igisubizo cy'ukuri ni B. Agacuri kateza ibyago. Iki cyapa rero nukibona uzamenye ko hari ahantu hari agacuri kateza ibyago. Twihuta n'ikibazo cya 17 kiragira kiti iki cyapa gisobanura iki? A. Guhindura icyerekezo ibumoso ugana aho bahagarara. B. Umuhanda udakomeza. C. Ntibyemewe guhindura icyerekezo ibumoso. D. Guhindura icyerekezo ibumoso ugana ku cyome. Ahangaha igisubizo cy'ukuri ni B. Umuhanda udakomeza. Kwihuta ku cyapa cya 18. Iki cyapa gisobanura iki? A. Kugendera mu muhanda ubisikanirwamo. B. Kugendera mu muhanda ubisikanirwamo ntibyemewe. C. Cyerekana aho umunyamagare agomba kunyura. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahangaha rero igisubizo cy'ukuri ni A. Ukugendera mu muhanda ubisikanirwamo. Kwihuta n'icyapa cya 19. Iki cyapa gisobanura iki? A. Ahatangirwa serivisi ni muri metero 30. B. Umuvuduko munini ntarengwa utegetswe ni 30 km mu isaha. C. Umuvuduko muto ntarengwa utegetswe ni 30 km mu isaha. D. Aho ibinyabiziga bihagarara ni imbere mu birometero 30. Ahangaha rero igisubizo cy'ukuri ni C. Umuvuduko muto ntarengwa utegetswe ni 30 km mu isaha.
Dukomeza n'icyapa cya 20. Iki cyapa gisobanura iki? A. Ahegereye umuhanda unyerera. B. Imbere ipine ryapfumutse. C. Ahegereye icyago kidasobanuye ukundi. D. Imbere hari ahatangirwa serivisi. Ahangaha rero igisubizo cy'ukuri ni C. Ahegereye icyago kidasobanuye ukundi. Bivuze ngo aha icyago icyo ari cyo cyose nibwo iki cyapa cyakoreshwa. Dukomeza n'icyapa cya 21. Iki cyapa gisobanura iki? A. Imbere hari umuyobozi w'amatungo. B. Imbere hari inzira ya gari ya moshi. C. Ahegereye amasangano y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi hatabambiye. D. Inkomane ibambiye. Ahangaha igisubizo cy'ukuri ni C. Ahegereye amasangano y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi hatabambiye. Twihuta ku cyapa cya 22. Iki cyapa gisobanuye iki? A. Uburenganzira bwo gutambuka mbere. B. Uburenganzira bwo gutambuka mbere mu yandi masangano y'umuhanda akwegereye. C. Ibyago imbere mu masangano y'umuhanda ukwegereye. D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ahangaha rero igisubizo cy'ukuri ni A. Uburenganzira bwo gutambuka mbere. Twihuta n'icyapa cya 23. Iki cyapa gisobanura iki? A. Ntihanyurwa n'abanyamaguru. B. Akayira k'abanyamaguru. C. Aho abanyamaguru bambukira. D. B na C ni ibisubizo by'ukuri. Ndasubiramo. A. Ntihanyurwa n'abanyamaguru. B. Akayira k'abanyamaguru. C. Aho abanyamaguru bambukira. D. B na C ni ibisubizo by'ukuri. Ahangaha rero nk'uko bibona abanyamaguru babujijwe kuhanyura. Igisubizo cy'ukuri ni A. Ntihanyurwa n'abanyamaguru. Twihuta ku cyapa cya 24. Iki cyapa kibuza abayobozi b'ibinyabiziga kunyuranaho. A. Iburyo. B. Ibumoso. C. Iburyo n'ibumoso. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahangaha rero igisubizo cy'ukuri ni B. Ibumoso. Tujya kuri 25. Kiravuga ngo iki cyapa kibuza kunyuranaho ibumoso ku binyabiziga bikurikira. A. Ku binyabiziga byose. B. Ku binyabiziga byose bifite moteri. C. Ku binyabiziga byose uretse ibinyamitende biri n'amapikipiki adafite akanyabiziga ko ku ruhande. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Urareba rero ko iki cyapa gisa na kiriya twari tuvuyeho. Igisubizo ni C. Ku binyabiziga byose uretse ibinyamitende biri n'amapikipiki adafite akanyabiziga ko ku ruhande. Twihuta n'icyapa cya 26. Iki cyapa gisobanura iki? A. Utubuye dutaruka mu muhanda. B. Umuhanda urimo amazi. C. Umuhanda unyerera. D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ahangaha rero urabona ko iki cyapa ni A. Utubuye dutaruka mu muhanda. Aho uzakibona hose uzamenye ko ari A. Utubuye dutaruka mu muhanda. Twihuta n'icyapa cya 27. Iki cyapa gisobanura ibi bikurikira. A. Birabujijwe kunyura ku kindi kinyabiziga. B. Gutambuka mbere kw'ibinyabiziga bituruka aho ujya. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ahangaha rero urabona ko ari icyapa kikubwira gutambuka mbere kw'ibinyabiziga bituruka aho ujya. Igisubizo cy'ukuri ni B.
twihuta n'icyapa cya 28. Iki cyapa kivuga a. Iherezo ryo gutambuka mbere. b. Gutambuka mbere kw'ibinyabiziga biturutse imbere aho ujya. c. Gutambuka mbere kw'ibinyabiziga biturutse imbere. d. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahangaha rero igisubizo cy'ukuri ni c. Gutambuka mbere kw'ibinyabiziga biturutse imbere. Tujya kuri 29. Iki cyapa kivuga a. Ifungana ry'umuhanda iburyo. b. Ifungana ry'umuhanda w'akayira gasatira umuhanda ibumoso. c. Akayira gato. d. Nta gisubizo cy'ukuri. Ahangaha igisubizo cy'ukuri ni b. Ifungana ry'umuhanda w'akayira gasatira umuhanda ibumoso. Twihuta n'icyapa cya 30 kiravuga ngo iki cyapa gisobanura iki? a. Komeza imbere gusa. b. Aho kunyuranaho imbere. c. Aho guhagarara umwanya munini. d. Inzira y'icyerekezo kimwe. a. Komeza imbere gusa. b. Aho kunyuranaho imbere. c. Aho guhagarara umwanya munini. d. Inzira y'icyerekezo kimwe. Ahangaha igisubizo cy'ukuri ni a. Komeza imbere gusa. Tujya kuri 31. Iki cyapa gisobanura iki? a. Umuhanda uromberejeho ibice byinshi ibumoso. b. Umuhanda uyoberejwe ibumoso. c. Ibinyabiziga biturutse iburyo bifite uburenganzira bwo gutambuka mbere. d. Kata ibumoso gusa. Ahangaha nk'uko ubibona igisubizo ni d. Irakwereka ko ugomba gukata ibumoso gusa. Twihuta n'icyapa cya 32. Iki cyapa gisobanura iki? a. Birabujijwe gukata iburyo. b. Tanga inzira ku bindi binyabiziga bigenda mu gihe ugiye gukatira iburyo. c. Kata iburyo mu gihe nta bindi binyabiziga biturutse mu kindi cyerekezo. d. Nta nkengero y'umuhanda yegutse iri iburyo. Ahangaha igisubizo cy'ukuri ni a. Birabujijwe gukata iburyo. Twihuta n'icyapa cya 33. Ese iki cyapa gisobanura iki? a. Tanga inzira. b. Icyago. c. Icyerekezo kimwe. d. Ntihanyurwa. Ndasubiramo. a. Tanga inzira. b. Icyago. c. Icyerekezo kimwe. d. Ntihanyurwa. Nk'uko bireba rero iki gisubizo ni a. Tanga inzira. Nk'umuyobozi nubona iki cyapa uba ugomba gutanga inzira. 34. Iki cyapa gisobanura iki? a. Hanyurwa mu cyerekezo kimwe. b. Ntihanyurwa. c. Umuhanda udakomeza. d. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. a. Hanyurwa mu cyerekezo kimwe. b. Ntihanyurwa. c. Umuhanda udakomeza. d. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahangaha rero igisubizo cy'ukuri ni b. Ntihanyurwa. Twihuta n'icyapa cya 35. Iki cyapa gisobanura iki? a. Akazamuko gashinze cyane. b. Umuyaga w'intambike. c. Uruhererekane rw'amakoni. d. Umuhanda unyerera. a. Akazamuko gashinze cyane. b. Umuyaga w'intambike. c. Uruhererekane rw'amakoni. d. Umuhanda unyerera. Ahangaha igisubizo cy'ukuri ni d. Umuhanda unyerera.